Achukthaio AMC ni Ward No. 22 Achukthaio Tipra Mothani Batainai Goldsmith Debbarma ni Pirmungo nogo thanga Tipra Mothani adongrok nogo thangi chongmari ni Pirmung pandao manjakha ADC ni EM Suhel Debbarma te TWF ni ojamajak moniha Debbarma akosong AMC ni Ward No. 22 Achukthaio Tipra Mothani Batainai Goldsmith Debbarma jotoni kwbang vote maribai kwplai ongna hwnwi khatongjak TWF ni ojamajak moniha Debbarma Alka joto bodoni Batainai rokno uklugo tone Achukthaio AMC ni Ward No. 22 Achukthaio Tipra Mothani Batainai Goldsmith Debbarma ni Pirmungo nogo thanga Tipra Mothani adongrok nogo thangi chongmari ni Pirmung pandao manjakha ADC ni EM Suhel Debbarma tei TWF ni ojamajak monihar Debbarma akosong obono puila municipal chongmari o basamani hasteni kaisa regional political party ni Batainai rok AMC ni Ward No. 22 Achukthaio Tipra Mothani Batainai Goldsmith Debbarma jotoni kwbang vote maribai kwplai ongna hwnwi khatongjak TWF ni ojamajak monihar Debbarma ini जों oro 22 number ward to chini borom ganang Tipra Mothani prati Goldsmith Debbarma ni somorthono जों 22 number ward ni yang Bhagwan Thakur Chomoni ngei chini Young Scholar Club ngei tini जों obo khlailai tongo dur to dur camping o camping no जों angkhorui जों गोबां मासारामान का कारण अबनो काइसे त्रिपुरानि इतिहास जे फार्स्ट टाइम कुनो एकटा आंचलिक दल ओ एमसी इलेक्शन कन्टेस्ट खाय आपनि बागै जत्त त्रिपुरा सारक किबा जत्त ट्राइबल नन ट्राइबल बखा स्रांजाक एवं जों आशा खायो ताकलाय फार्स्ट टाइम एकटा इतिहास जोंनाय ओ 22 नम्बर वार्ड चिनि बरम गोनां गोल्डस्मिथ बकप्लाय इंनाय हामबाय Raja Khor agulini simi Krishanoni kokthum Chini Khorang